Здравствуйте. Здравствуйте. Вера, здравствуйте. Здравствуйте. Аля, девушка. Вы мои герои, но я думаю, что вы стали героями Татарстана, Самары и Ульяновска. Правда, ребята? Bu марафон наркотикларға қарсы балаларны неге спортқа қатнаштырырға, орысша айтканда здоровый образ жизни. А менә мондай чаралар ничә уйлыйсыз, файдалы буламы наркотикларга каршы көрәшү өчен? Ну без очрашулар үткәрәбез, яшьләр белән сөйләшәбез, брошюралар менә таратабыз. Bir tanışım bir yılını bulay degen idi. Onun sözlerin hatırlayayım hazırga da. 3000 bala benim okul arkalı öttü di. 3000'den birsigine bulsa da narkotikni alıp koluna alıp taşlansa, men öz tırmaşımны zira ötkərməgəmim di. Şulay degen idi. Şular görə menə yüzləgən kişiden birsigine başına kirsə menə bu mənə kerakmi dip taşlasa, bizning marafon ziraga o'tmagan deb aytdik bular.